Tionis naka Akipi nesda dado ikini Itunga lukatu tupet naka omarai achilo nepepeke da lito bi kere ko jas kotom no itera loka chan pi otem loko Kaberamaido kotom na do district loko Kaberamaido. Lord Apollo na cholong LC1 lokatu tupet naka alito bi Stephen Oumo ngisalim da ebe ipui Itunga lwe jas kotom na tutubeteke konya gira lopene da ipere jana kinikesi nesda emame. Ameti akonyo kede kunyo pi akonyo ne wapi nan idiere me forest kanu ameti ber ame amata me jo karachiel kede do tie kede peko me pi jo esamo go mato pi me dam ribo kede doke kita chieng na orieny kede ni okelo ne wanan goro idam kono pi aber dali ma mata Charles Opio ediopet kotomono tunga loda kwane general no kotomono akirano ka bokuru na Akipi ko kwap nesalim daibe kapana nges aingara ni tunga lwe gitigita alada iworo ngesing pini ko konyo jo kare me ka chieng tie dini purni tota me farmers anga akwa chunjo pur me timo gi achala mantuwe me kunyo pie ipotigi so kira akwa kony achwa kwaj bud government me supporting ango total mere onye Joachim Isinyok edep kotomono tunga liboye kotomna tutubet naka omarai achilo ngesda esimor kiketunga kosoda irama kesi ido adauta rarun isirigin luda abok nere kesda ai boysit nade betor kesda adumuna Akipi. Anga neno udo peko duong sana kuno pima mata dalia tie doke dalia lia kede pima mata doko to mato pida malito do dam malito do peka bobo udo do chigone wayunga yo jome forest chigone wayunga yo olike de rieko metero doki dam. Susan Akwaro nade ravie tingese baldaibe amamus naka kipinwe laite nezemina yaunun atiokson wipune kotom na kirono kada angaleu pilene wa do na udo winyo moro potne wa me pi di be buto pio pini pi mo kunya ipin do ya tite di mere udo wano mo pi ka bor amenan pini ko bini wano da udo pi ka ya pi do pini lebe do pi aber twatwal omianga te chungo bala da ko bali to bi da kwa be gamenti da konywa kede pi mora ber amero mo konyo wa ya dulu wakan Itunga iche kwa penat Peter Odongo Peter Okaso, Tony Ochene Pepe de Stella Akelo, kes kerde monyete, ebe edoikit kes atiokshonuka mamusnaka Akipi nwe laite kanuka da kes da etosom. Peko wa uda duong totwal, ni wan jo piny, peko me pi. Uda ribo doko samai, kede ribo pi kede doki yo samai. Dona project ni, okonyo wan komin wabuot, omi odwako poj budgament kede jo tie timo ne watich. Pi ame wano tie ikoni ame jogo ikoni obedo pi aber sana imachielie boro me pi oudo tie me mon neno chane sa mogo iudo be pi tie dile sa mogo idwe bino udo wapo pi kabor ko udo be pi datek wano tie kede peko me pi bala kama ochuatin ikulo odiko sek bala dio mito be kele wapi waka wekede laro ti sukulu yar udo be ewoto diko no eko udo be jopong ikulo atin diko gal dieko gal amesa wa mesukulu da koti monadi kongole Michael Onyinge TV East ko Kaberamaido District.